Amapiano injyana ikunzwe ndetse benshi bihebeye mu myaka 3 ishize. Ese yakomotse he? Igira ku gasongero gute? Amapiano ni ijambo rituruka kuri nguni bisobanura the pianos, ikaba ituruka mu njyana ya house music yatangiye kwamamara muri 2010, gusa ikaba ihuriza hamwe injyana ya deep house, jazz ndetse na lounge. Hari impaka nyiza bibaza neza aho injyana y'amapiano ituruka, aho bamwe bavuga ko iva muri Johannesburg, Afrika y'Epfo, kwereka wuje byinshi na Bacardi, gusa abandi bakemeza ko iva muri Pretoria. Iyi njyana ikunze kuririmba muri Zulu, Sosa, Soto, Setswana ndetse na Sisonga, zikaba zimwe mu ndimi za kavukire muri Afrika y'Epfo. Iyi njyana amapiano ikaba igizwe na melodi za piano zicurangiwe hejuru ndetse na kwasyo zituruka muri baseline za Afrika y'Epfo, low tempo ndetse na percussions zo mu njyana tribal house. Ikintu cy'ingenzi muri iyi njyana ni urukurikirane rwa log drums. Iyi log drum ikaba ikoreshwa na producer MDU aka TRP. Dukurikije mu magambo yatangijwe n'umwe mu batangije amapiano ariho Kabza the Small, aho yagize ati sinzi ko baje kuvumbura log drum kuko amapiano yahozeho, gusa yo kuzana log drum nk'inyongera kuko bakunda kugerageza plugins nshyashya. Producer MDU yarabivumbuye abikomeza atyo ngo kuko log drum yazanwe mu mapiano mu 2019. Injyana za mu gikundiro muri Afrika yose, irumva mu bihugu byinshi ndetse igaragara ku ntonde nyinshi za muzika mu bihugu byinshi bitari no muri Afrika y'Epfo, aho yatangiriye mu 2021. Ibihembo byitwa South Africa Amapiano Music Awards byagiyeho by'injyana yonyine gusa. Naho mu 2022 ikigo cy'abanyamerika gicuruza umuziki bita Beatport yahaye injyana igice cyayo mu mihembere. Zimwe mu ndirimbo zakunzwe ndetse zikambuka imipaka myinshi muri injyana harimo iza Davido na Champion, byasumye abanyanigeria benshi bayoboka iyi njyana. Nk'uko twese tuzi ko Nigeria iyoboye umuziki, kuba barayikunze byumvikane ko amapiano yagombaga kugera kure, ndetse yewe nasize na Mona Lisa ya Loje yakoranye n'ikirangirire Chris Brown irimo wa mwimero log drums. Ngayo nguko ibijyanye n'injyana y'amapiano yimarimo n'abatari bake muri Afrika n'isi yose. Njya gukusanyije amakuru, ndi Shema Jean-Luc.